Mana nanya apa sama Bapak Cung? Aing mau begaan, aing mau menang kai geningan. Rame ya teh rame. Ibu apa dia goblok pisan. Wah, tuh aja jelema euy, tanya ku aing ah. Punten ya, abdi beli naros. Hari orang di mana? Oh, iya. Mana nanya apa sama Bapak Cung? Slow, mang slow. Slow. Budak tetelu acan goblok. Apa teh di mana? Itu tuh belok kanan, belok kiri, terus salengkah tadi nicak kai. Mau kemana itu? Eta amang-amang ngomongna lebatan kos beo. Iya malah ka kebon-kebon. Apa teh? Belok kanan, belok kiri, belok kanan, kiri. Salengkah deh, aya waduk segala. Nah, iya nu bener na. Duh, mun ya Allah, minta tanda tangan acan euy jadi RT teh. Mi, kenalin. Ayo. Din, ayo. Bon. Yang, di mana di mana? Ayo, kita mau pulang. Oh, nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi kira sa. Oh, nya eta isi di luar usaha. Iya warga baru. Warga baru mobil bus lain. Warganya. Si Ujang. Mana celik. Kali. Murah. Beneran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry mang, candi beneran. Tuh LTP. Kata aku nya di dinya. Sok terserah we lah. Ayo naon ye. Iki ya Pak RT. Uring teh warga anyar alias warga baru. Oh, sugan teh warga baru teh, mobil bus. Jadi ayo naon ye. Iya Pak RT ya. Urang teh jadi warga baru di dia.
Yang satu. Oh, biasa. Apa sih yang enggak buat kamu? Kos nunggu wae. Le. Budak nu nanya tadi tapi can ya ke PRT nya. Tuh. Tuh. Aing nu ngabejaan, aing nu beunang tai geuningan. Kok aing gara-gara tadi si jelema eta kok aing jadi mincak tai goblok. Goblok pisan dapet. Nanya. Pak RT. Boy. Eh, Kunaon maneh lumpang na pincang? jak tai. Kita ceritain PT. Ini mah pada pamit lah ya. Bisa balik deui. Pas aing udah tinggal dulu. Ini PT. Enggak. Chan, Mana nanya apa mabok kucung? Chan, Mana nanya apa mabok kucung? Chan. Hari warga Kata aku punya di dinya. Action. Sugan teh warga balik. Sama sih. Chan. Deh. Anjing. Buat like gitu ya. Sayangnya. Coba. Nyaran deh.